kudang warsa sapunika inggih haradru para pamirsa Iana kudang warsa sampun lintang tukirin sane mangkin atur ningayang titiang heda dalam sampun lingsir iwak pisan doa wage punika mukadri anggani de dalam Sri Semar kepakisan sayan werdo kewentenani dani kagantosin madaganata sampune kasinanggah werdo kadianggani di dalam sane mangkin raris kagantusin kadilinggih idani putrane sane sane kadegang wiakti ngentusin iat menyeledi kadilinggih hidro poyo wenten tios wanrah make putrani dani dalam watu renggong luwe mungwing putrani dene boyo wenten tiosane makin naturuni ngayang di dia mukadi anggani di dalam watu renggong wecak kesana madag agung rikanyakan idro madag agung dados pancering jagat iri-kiring wewidangan jagat gel-gel Dewa Ratu Agung kalintang wicaksana kadeangan ide bagah ngambal awi gejagat sane kumanti keanggen pantangan tuk hidreng yang terang jagat poyo wenten tios wentene sane kasinanggah awi gawi ge punika sane kumanti kajejerangan tuk ide ngawar dia sastra drasti asa punika talor wenten sane merupa sastra agama ya dian tutur-tutur drestane make sami punika kumanti kawardian dago Indo Dharma
Rai waktu pisan kadianggani di dalam watu rengong doke punika pagah puguh kukuh tur maning ngajegang kewentenam agama Hindu nih